Sawubona sanibonani ihlobo zami ezinhle nasi isifundo sanamhlanje sesifikile futhi ngalo ilanga langesabatha lomhla ka6 kunyaka kabani kaLwezi. Siyathemba ukuthi sizobambisana nawe esifundweni sethu esikhuluma ke ngokuthi for what nation is there so great. Umbuzo ke lowo angazi kahle ukuthi ngesizulu le nkulumo sitoleka siyithini, kodwa ke nje ke ibabaza ubukhulu besizwe esikhona futhi esikhulu. Ngibeka nje ngesummary, ngiyacabanga ukuthi nawe mhlambe nangesizulu uyitholile ukuthi yena umtolikwa khona wesifundo uyibeke kanjani. Indima nayo ekhanda ke Deuteronomy 4 uverse 8 kuyisilungu lesengiziphetheyo, khe sizobeka ngesizulu njengoba ngihlala ngenza amasabatha ngamasabatha. Angethemba ukuthi bonke abane access kulesi sifundo bayasizakala iviki neviki ukuthi sithi kusigoqa nje phela isummary eqinisweni for those who are the beneficiaries or the beneficiaries rather of le ndawana le sifundo sethu. Indima ke njengoba sihlala sazi ke yayibe phambili chapter 4 verse lika 8 Deuteronomy iyona kanye ke le ethi, and what great nation is there that has such statutes and righteous judgments are in all the law which I set before you this day. Umbuzo ke loyo isifundo sethu esikhuluma ngawo, kodwa futhi okuyindimana yokubekwa kezwe ke nangalo ke ikhanda ukuthi kunesizwe esikhulu esinesimemezelo nokwahlilela ngokulunga nemithetho yonke ayibekile phambi kwaso uNkulunkulu namhlanje. Jehova kubeke imithetho yakhe nemiso zakhe nohlela kwakhe phambi kwesizwe, asinikeze igama lokuba siyisizwe esikhulu noma isizwe esiwubupriest bobukhosi, isizwe esibusisiweyo, ama-Israel, initially amaKrestu eqiniso ey'nsukwini zethu. And then ke lapha ke kuvela nje into engiyithandileyo ukuthi ezokuqala ezintathu izahluko kaDeuteronomy bazalwane zingumlando okhumbuza ama-Israel ukuthi uNkulunkulu wenzeleni kusukela eGibhithe kuze kuba bafika ezweni lesethembiso. Ubenzeleni uNkulunkulu izinto ezinkulu abenzele zona bayakhunjuzwa ngazo kuma chapters okuqala amathathu. Ichapter yesine iyaguquka manje iba intshumayelo noma intshumayelo ezobashumayeza ke manje ukuthi uNkulunkulu ufunani ukuze bahloniphe lokho khona phakathi kwabo naye okuyini konje kokuyisivumelwano icovenant. Intshumayelo ke ifuna ukuthi lokho bakuqaphele bakuhloniphe ukuze kwenzeke sonke ke isikhathi. So chapter 4 ke uphethe lokho ke bafowethu. Kunegama ke elisetshenziswe lapha nokuthiwa ata, leli gama ke elisho ukuthi malitolikwa ke and now noma litolikwa ngokuthi ke so now, elisho ukuthi ke manje okanye khona manje. Ileyo ndawana ke esiyifumana la esifundweni sethu masiqala nje ebalekile kakhulu uNkulunkulu ayibekile, kodwa okukhulu kakhulu lapha uNkulunkulu akushoyo kuma-Israyeli ufuna basabele kuye kulokho yena ababekele khona njengey'miso zakhe, zahlulelo zakhe nemithetho yakhe, baresponde kahle kulokho ukuze ukwenza kwabo kube kuhle phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu into ayifunayo ukuthi noma bekhuleka baqale ngokubeka phambili leli gama ethi Shema, elichaza ukuthi umkhuleko othi nje yizwa, lalela, hlonipha, okuyisenzo ke siphindaphindwe kwincwadi yonke kaDeuteronomy. Angaphinde lamagama yizwa noma ke lalela noma ke hlonipha. Ilokho nje isifundo sethu esingakho, ukuzwa, ulalela nokuhlonipha. Sonke isifundo siphelela nje la ingqiqo yesifundo lapho ikhona. uNkulunkulu ufuna abantwana bakhe bakubambe lokho kokuthathu, ukuzwa nokulalela kanye nakho ukuhlonipha. Uma siqhubekela phambili isigaba sithi ke lapha ke ningengezi ningasusi. Uyazi ngithemba ngifika la ngajabula kakhulu ukuthi uDeuteronomy uyena oqala ozokhuluma ngalamazwi eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu uyala
ukuthi abamkhonzayo nabangamkhonziyo bajobelele okuthile emazwini akhe angakushongo uNkulunkulu, okanye basuse okuthile emazwini akhe akushilo uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi gcinani imithetho yami, ngakho-ke uba nigcina imithetho yami, ningasusi lutho engikukhulumile nengikubhale ngeenceku zami, ningafakeli lutho. Ngamanye amagama uNkulunkulu usho ukuthi le mithetho eyishumi ayingabi u-12, ingabi u-13, ayibe u-10 nje, asifakele lutho olunye, futhi ayingabi u-9, ayingabi u-7, ayingabi u-10, ayingabi yalo u-8, ayibe u-10 nje imithetho kaNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu eyibekile, akukho isengezo kuyo noma akukho ukususa kuyo. Nako-ke uNkulunkulu akukhulumile ngabaprofethi bakhe nakubhalile ngeenceku zakhe, akumelanga sisuse utho kukhona. Lokho uNkulunkulu namhlanje asibekele khona. And then-ke ngoba siyafika nje bathandekayo la ngithanda nje ukuba ngibukele paragraph engicela siyibeke emqondweni. Ithi lapha-ke incwadi lela ka-Ellen G. White, Stated Messages Book 2, ikhasi 107. Ngithe ma ngiyibheka ngathi siyayibonga inkosi, uma yesiprofetho uyasisiza bazalwane bami ukuthi silifunda iBhayibheli, kodwa besebeka lama-comments enza kube nobumnandi obumangalisayo nokukhanya okukhulu kwawo lamavesi siwafunda eBhayibhelini. Uyakhanyisa impela uma yesiprofetho, kuba kucace ukuthi nje kukhanya njengoApollo ubusuku, into ekhanya kude nje ubone noma usekudeni ukuthi kwazi ukukhanya kahle. Lapha ithi-ke uSathane ube lokhu ezama yonke indlela ukuphazamisa umthetho, nemizamo yakhe engenakuphumula ukuba okushushisa umsebenzi owaqala ezulwini ngokuguqula imithetho kaNkulunkulu. Uphumeleleke lokhu uSathane ngokuthi enze umhlaba wonke ukholelwe enkolelweni yokuthi enkolelweni lokho akubeka ngaphambi ukuba awe ezulwini umthetho kaNkulunkulu ukuthi unephutha nokuthi udinga-ke ukulungiswa, i-revision, imfundiso yamanga-ke leyo kaSathane. And ingxenye ebanzi-ke yabantu abathi bangamaKrestu emabandleni abo banengqondo-ke efuzelena-ke kaSathane. Ngamanye amazwi singathi abantu abamukela leli phutha likaSathane njengento eyiqiniso. Yileyo nto-ke esiyifundayo la, uNkulunkulu engade ngasinceda sonke siyiqaphele bazalwane. Uma ngasiqhubekela phambili, uMathewu sahloko 15 1-9 uyasitshela-ke naye ukuthi abantu Jesu wakhononda ngokuthi bachitha owakhe umthetho bafundise imithetho yabantu. Yilokho uNkulunkulu akushoyo, kuseyikhona-ke kwengeza lokho noma ukususa uNkulunkulu athe wasikhuza kukho. Into engiyiphawulayo nje lapha eyibalulekile ukuthi yiziphi indlela esingenza ngazo ukuqaphela ukuba-ke asingezi futhi asisusi lutho kulokho uJehova uNkulunkulu wethu asitshela khona na. Ngithe mina ngowami umbono, angazi wena nicabanga ukuthi yini. Ngithe mina kwami ngaba kufunda iBhayibheli ngokucophelela zonke izinsuku. Uma nje uya kwiBhayibheli ulifunde ngani? Ngokucophelela, uthandazile, wazi ukuthi lileqhaza lona libe isibani endleleni nenkanyiso enyaweni. Uma wenze njalo-ke ngeke ukwazi ukwengeza nokususa ezwini likaThixo. And then number 2, ugcina kwemithetho kaNkulunkulu asiyale ngayo njengoba inja lesingazange safakela lutho noma sisuse utho kuyona. And then-ke indaba enkulu-ke lapha eBalpor khona into eyenzekileyo-ke lapho ama-Israyeli akhothama kuleyo ndawo akhonza iThixo. And then-ke uNkulunkulu acasuka-ke ngalento abayenzayo, kodwa umusa wakhe bulokhu ukhona. Sonke isikhathi kuqhubeka umsa kaNkulunkulu uvela. Lapha sibona-ke kufa abantu abangu-24,000 ngenxa yokuba benze idolatry, ukuba sekhothamela izithombe ne-whoredom, ubundindwa. And then-ke nokuhlubuka-ke uNkulunkulu nje bese benza izinto uNkulunkulu angazange azisho. Ngamanye amazwi bafica abantu bekhonza iThixo kunokuthi bathi yekanene nezabo abajoyina nabo. Njengathi mangahle ngibeke example, ufica abantu bayaphuzela umfundisi na usubona usuphakamisa ukuhamba kahle nibo nange nayizevela amabhodlela umfundisi wonke umzalwane wonke sekuyinto enjengaleyo-ke ukujoyina abantu akade benza lokho uNkulunkulu angakuthandi, instead of
showing them ukuthi uNkulunkulu akafuni lento abayenzayo. Kubili-ke la engizokugcizelela nje kancane okusemqoka ukuthi kube yisono socansi ukundinda phela abakwenzayo engakuthandi uNkulunkulu lokho njengoba sikubona na Hosea 4 uverse 12 to 14. Bese kwesibili-ke abakwenzile-ke kube le ndaba-ke yokuthi bagcine sebeba ngabandinda ngokamoya. Oqala bandinde ngokwenyama, number 2 ngokamoya bandinda ngokuthi manje bese bezokhonza-ke iy'thombe okuthiwa igama lakho lokho-ke ukundinda ngokamoya. uNkulunkulu ubeke lawo magama-ke lawo izono ezimbili abantu abazenzile. Into engiyiphawulayo-ke si-progressive bakithi isono siyathuthuka. Uma uvume u1 no2 uyakugibela, wamvuma no3 uyakugibela, no4 uzozugcina usuphansi zilokhu zihanda zikugibela izono. Okungcono kwala leso kuqala nje ukuze singakushayi. Ngize ngabhala ngathi isono siyavala amehlo singabe sakwazi ukubona nendlebe siyivale nonembeza siucime isono angabe sasaba umuntu ukwenza lokho uNkulunkulu angakufuni. Sathi ngosingasiza singabe ngabantu abazohlobonga ngokwenyama nangokamoya uze uNkulunkulu athole ukukhonzeka. Ngithi-ke lapha-ke akabe nomusa uNkulunkulu kithi siyamcela ngoba vele umusa uNkulunkulu yonanto asiphathele yona. Emseni kaNkulunkulu-ke asiphathele wona uThixo siqhubekela phambili. Sibuka isigaba esithi cleave to the Lord your God. Namathela kuJehova uNkulunkulu wakho. Lapha-ke le 24,000 eyafa eBaripo ayizange phela kubhubhe wonke umuntu, kodwa bakhona abazalwane abangazange bahambisane nale mkhuba ezeke eBaripo. Ngalokho-ke abazange babhujiswe-ke bona, basala bengamhlubukanga-ke uNkulunkulu, behlubukile kodwa laba abanye nje basesishilo ngaphambili basebeyafa. Chapter 4 verse 4 uthi lapha-ke, but ye that did cleave unto the Lord your God are alive every one of you this day. Uyabona-ke kunomugqa-ke lapha bathandekayo odwebekayo ukuthi uma sisuka kuNkulunkulu siyafa, sizingena ekufeni, kodwa masihlezi kuNkulunkulu siyaphila. Uthi uNkulunkulu niyaphila kuze kube namuhla ngoba nikhonze nje uNkulunkulu nanamathela kuye. Aniphumanga njengabanye nayokhonza izithixo zabezizwe. Aniphumanga njengabanye nawohlobonga ngokwenyama naphinga ngokwenyama. Aniphumanga njengabanye nawophinga ngokamoya le noma-ke ngaphakathi ebandleni, kodwa nikwaze ukuhlala kuNkulunkulu wenu. Inceke ithi njena namathela, cleave, bambelela kuNkulunkulu wakho yena yedwa. Ngithemba ngiqaphela ngathi insali kaNkulunkulu inalowo msebenzi wokusala abanye besuka kuNkulunkulu, isali ithembekile insali, ize igcine futhi insali ibonisa namandla kaNkulunkulu nokulwa nesono nezilingo, kwazi uba lokho kwehlule ngoba izinto lezi eyifuna ukusishaya kuze kube namhlanje. uMateyu 12 verse 30 ucacile nje umugqa udwebekile. Ongabuthi nami melene nami, ongenami melene nami, ongabuthi nami uyahlakaza. Kusho lapha uJesu. uJesu ufuna nje basibenga kuye ngoba masekho ngakuyena singale. Uma ebutha uJesu ebutha abantu ebafaka eqinisweni singabakhiphi ebandleni. Khona abantu abanekhono lokukhipha amanye amakhola mayesemasha futhi bakhipha impela ekholweni. Leyo nto masingayenza uba kusho ukuthi asihambi noKristu mangabe sinjalo, kodwa nesitha sikaNkulunkulu okunguSathane. So-ke lo mqondo wokuklinga nokumathela kuNkulunkulu iwona nto kufuneka sihlale kuyona sonke isikhathi namhlanje. Sazi ukuthi sithola amandla kuye kuphela ukuhlala sikholekile. Jehova kuphela onalamandla asinikeza wona. uJuda 24 onamandla ukusigcina ukuba singakhubeki noma ukuba singawi. 1 Corinthians 10 verse 13 akukho umuntu olingwa ngesilingo esingale kwamandla, kodwa kanye nesilingo uNkulunkulu usinika amasu namandla ukuba lokho okuyisilingo sikwazi ukukuthwala. Ilobulazo-ke namhlanje engufuna ukuba sikubeke kafushane. Then masiqhubekela-ke ngasekugcina kulesigaba lesi sangolesibili, into engiyithandileyo ukuthi uthembekile uNkulunkulu, uyakwazi usigcina ukuba singawi, kodwa nathi kumele senze ukukhetha okukunembeza ukuba sethembeke uNkulunkulu, singafuzi abantu njengoba abanye beza khona eBaripo
namathela kuNkulunkulu. Nathi masenze kanjalo ukuze sibe nesiqiniseko sokuthi ilingo noma iziphi eyifikayo kona sihlala sithembekile kuNkulunkulu. Leyo ndawana ke esiyithola bakithi angikhulume nje indaba ezilingo into nje tricky ngoba nathi singamakholwa kwesikhathi yasithopha sigcina sesilingeka senze izinto engafanele. Ayisiza inkosi isiphe uxolo nathi sibuye lokho sesikwenzile ku-wrong, sixolise uNkulunkulu siqale kabusha senze kabusha uhlobo bethu la phile futhi. For what nation is there so great? Sinilesi esikhona esikhulu kangakanani? And then ke lapha into esiyifumanayo uDeuteronomy 4 verse 5 kuya ku-9. Lapha nje into esiyibukayo kungani uNkulunkulu uJehova ngoMoses asho lokhu akusho kwaIsrayeli noma lokhu akwenza kwaIsrayeli. Okokuqala nje thola ukuthi uNkulunkulu uyabonisa ukuthi uyena ongumholi wabantwana bakhe abaziholi bona bahola uyena uNkulunkulu. Uyabakhumbuza ke uNkulunkulu ngalokho abafundise khona yena njengothisha wabo ukuthi abagcine umthetho wakhe bese beqhubeka nokugcina bangawuyeki bafundise nezingane zabo lokho uNkulunkulu abetshele khona. Uma bezonza uNkulunkulu akufunayo ama-Israyeli ngempela agcina isizwe esikhulu, hayi kuphela ngoba athembisa ku-Abraham ekuqaleni Genesis 12 verse 2, kodwa futhi njengoba namanje esasho ukuthi ngiyokwenza nesizwe esikhulu uma ngabe lalela nginibusise. Leya blessing ka-Abraham ibekelwe inzalo yakhe okuyibandla ke namhlanje. Inzalo yakhe yenyama siyibona esingaseboni manje amaJuda nawo akhona, kodwa uNkulunkulu akalimithile iblessing yakhe kumaJuda, kodwa ku-Abraham ubuse zonke izizwe. Nathi nobuhlanga obuhlukene we included there. Ngakho-ke amasala-ke namhlanje umuntu ofuneka iqaphele ilena ukukhanya ukuthi ama-Israyeli kwakumele abe ukukhanya kubantu bezizwe azobonisa insindiso kaNkulunkulu emkhawulweni yomhlaba, Isaiah 49 verse 6. And then hayi kuphela ukusindiswa olutholakala kubo, kodwa olutholakala kuNkulunkulu ngabo. uThixo weqiniso bakuyibona phela abambulela abantu abangamazi uNkulunkulu. Ngakho-ke ngifuna sibheke la ukuthi ama-Israyeli akhonza adumisa uNkulunkulu odale umhlaba wonke, i-cosmos, inkosi yezulu nomhlaba, nabahede abakhonza amadwala namatshe ney'nkuni namadimoni. Ngamanye amagama uNkulunkulu ubeka isizwe sakhe phakathi kwabantu abangazilutho ngaye ukuze babe isibonelo esihle, umzekelo omuhle laba bantu babuye beze kuNkulunkulu. So point 1 wethu usekuthenini ke uMoses ubonakala ebavezela ukuthi kungani uJehova ebenze bayisizwe esikhethekile ama-Israyeli okokuqala ukuthi bona basonde kakhulu kuyena uNkulunkulu, futhi bahlukile kunabanye abantu ngoba bona banendawo laphayana kumkhonza uNkulunkulu okuthiwa yi-sanctuary, indawo engcwele. And then ke okwesibili banemithetho nokwahlela ngokulunga uNkulunkulu ababekele khona nemiyalo yonke yakhe eyishumi, okwenza ukuthi babe yisizwe esikhethekileyo ke laba bantu bakaNkulunkulu laphaya ngaleso sikhathi. U32 kuya ku35 yena uyasitshela ukuthi uNkulunkulu wabenzela izinto ezinkulu eGibhithe, abaphana nenkululeko ebakhiphe ekugqineni baseGibhithe, waphinda futhi waba nakho ukuba nomusa kubo, etshengisa ukuthi uNkulunkulu mkhulu zonke izikhathi. Inselelo ke sibhekene nayo ukuthi ngenxa yoba sisemhlabeni owileyo kulula kumlahla uNkulunkulu, senze izinto ezirong, akabe nomusa kithi uNkulunkulu. Lapha ke uthi ke your wisdom and understanding. Lapha into esiyifumene nje ukuthi ama-Israyeli kwakungabantu bokuhlakanipha nokuqonda, hayi ngokwabo kodwa ngoba behlonipha uNkulunkulu, begcina izwi lakhe, ukuhlulela kwakhe, nemizolo zakhe nemiyalo yakhe. Yilokho ke okwabenza babe ngabantu abanokuqonda. Ngakho ukuhlonipha uNkulunkulu nokwenza imithetho nemizo zakhe kwenza umuntu akwenzayo abe umuntu ngokombhalo onokuqonda, abe umuntu ngokaNkulunkulu ohlakaniphile. Lokho kubalulekileyo ke hlobo zami engithanda ukubukeke lapha namhlanje. Sifuna ukusho nje ukuthi uNkulunkulu usibeke njengosawoti wezwe nokukhanya kwezwe, Matthew 5 verse 13 to 16. Masibe yilezi izibani bazalwane ezihleli phezu kwetafula ezikhanyela bonke abantu bakhanyisele
ukuze ngabikho osebomnyameni sikhona. Omakhelwane bethu asingafani nabo, bayijoxuza nathi ayijoxuza ejoxuzeni. No, thina sophila impilo yokuthandaza, sicula amaculo bezwe ukuthi hayibo kula music yakhonza, vule nomnyango nje ungasabi mabedlula kwa next door bezile ekhanda yathandaza niyakhonza. Ayonto efihliwe leyo, kuze mhlawumbe nabasondele noma bathande noma bakhumbule. Ufakazi omncane nje bazalwane, kukhona intombazane eyakhile emphakathini nomndeni wayo bakhelene nama-Seventh-day Adventist. Kuculwa-ke lo mndeni makuthandazwa ekuseni nantambama, bese beyeza nabo o-next door ukuthi kula music kuyathandazwa. Ney'ngoma siqala nokuyijwayela yabalokhu beyicula labazana laba iy'ngoma zasesabatheni. Wahamba waya evasithi, mayefika evasithi khona usidazini weza kucula ingoma ey'fanayo, wathi hayibo le ngoma ngangizwa kuphi konje, bezwa kamakhelwane. Wangena, today she's an Adventist. So ngizama nje ukusho ukuthi imindeni singamakhaya ake sibe kukhanya emphakathini, singabi umnyama lobo vele obukhona ezweni lethu namhlanje. Asikubekele ukukhanya-ke bakithi, nathi sekumukele kuNkulunkulu, sibe usawoti. Usawoti-ke bazalwane uyezwakala ekudleni uma ukhona. Asinandise impilo yomphakathi njengosawoti ongadumalanga, obungaphelanga ubusawoti bawo. Asibeke futhi ngabantu abakhethekile emhlabeni ngokuba sizomazi uNkulunkulu nemiyalo yakhe, sikufundise abantu ukuyazi nokuyigcina nokuyihlonipha. Alright-ke hlobo sami, mase siyiphetha-ke indaba yethu sizoyiphetha ngokubuka lezi ncwadi esekugcineni laphana kwi-Friday part la sitshela khona-ke ngesicaphuno from i-Great Controversy page 582. La ithi khona-ke, from the very beginning of the Great Controversy in heaven it has been Satan's purpose to overthrow the law of God. It was to accomplish this that he entered into his rebellion against the Creator, and though he was cast out of heaven, he has continued the same warfare upon the earth to deceive men and thus lead them to transgress God's law is the object which he has steadfastly pursued, whether this be accomplished by casting aside the law altogether or by rejecting one of its precepts. The results will be ultimately the same. He that offends in one point manifests contempt for the whole law. This influence and example are on the side of transgression. He becomes guilty of all. Amazwi kaJakobe 2 verse 10 lapho-ke ari kurefera kuwona-ke. Kafuphi nje uthi lapha umbhali kusole ekuqaleni uSathane maqala impikiswano enkulu yakhe naye uKristu ezulwini, inhloso yakhe nje ibiyodwa, ukuqhumba phansi uthetho kaNkulunkulu. Le mzamo-ke isithe yaba isizathu sokuba vukele umdali uSathane laphayana ezulwini, nakuba alahlwa ezulwini kodwa impi yakhe ayiqala ngaphakathi ezulwini isefana namhlanje emhlabeni. Usadukisa abantu kuba holele ekuthenini beqe umthetho kaNkulunkulu noma-ke beqe nje owodwa wayo, ngoba qe nje owodwa usuyephule yonke, usunecala kuyo yonke. Yilo nto uSathane namhlanje abhizi ngayo. Asimphikiseke bafowethu ngokuthi lento ayishoyo ingamampunge asizokuyenza. Okusho uNkulunkulu sizokwenza ngoba siswe sakhe esikhulu esikhethiwe. Again, Patriarchs and Prophets, page 454. Ishona-ke concerning Balpoa, Ellen White wrote, they ventured upon the forbidden ground and were entangled in the snare of Satan, beguiled with music and dancing, and allured by the beauty of hidden vistas. They cast off their fealty to Jehovah. As they united in mirth and feasting, indulgence in wine beclouded their senses and broke down the barriers of self-control. Passion had full sway, and having defiled their conscience by lewdness, they were persuaded to bow down to idols. They offered sacrifice upon hidden altars
and participated in the most degrading rites. Ngayisho ke incwadi ngaphambili. Lapha uthi-ke uDade White ngokubhala ngendaba yaseBalfour. Uthi-ke into eyenzekayo nje ama-Israyeli angena endaweni engamele ngabangena kuyo, base bezobanjwa lapho intambo nolwembu lukaSathane. Bedidiwe-ke ngumculo nangomdanso nokudonseleka-ke ebuhleni babahedeni bezinto zabo, bagcina-ke sebesoka-ke kuJehova, base-ke behlanganisa-ke ney'nganekwane kanye futhi namadili, angithi nobumnandi namadili, nakho konke-ke ukuba baphuza amawayini okwabavala izinzwa zabo, base bebe ngabantu abangasakwazi ukuyilawula. Yayisithatha-ke lento yenkanuko yezinto zayo-ke, bagcinisa unembeza wabo ngokuthanda indaba zokuganga nocansi, and then base beba ngabantu abagcina sebekhothama-ke ey'thixweni, base bekhonza-ke manje kuma-althare abantu bezizwe, baba nesabelo emcimbini engesiyona imicimbi emihle kodwa eyehlisayo. Ngalamagama nje bakithi isifundo sethu sisitholile-ke. Umthandazo wami usukuthi nje asisifunde-ke bakithi siyibandla singumphakathi, sizama ukubuka ukuthi uNkulunkulu wake waba nesizwe esikhulu esingama-Israyeli, kodwa kuningi ukuphoxa lama-Israyeli akwenzayo uphoxa uJehova. Namhlanje sesikhulu isizwe sakhe okuyimi nawe sikhona lapho, kodwa akusesona isizwe sobuhlanga lesi, kodwa isizwe sokukholwa, ngoba uNkulunkulu usehlanganise zonke izizwe manje ekukholweni kunye. Sengathi inkosi ngakubusa-ke nawe ikuqinise ngalamazwi ngoJesu ngiyakhuleka manje naphakade. Baba siyabonga, sicela ube nathi kwasifana isifundo sethu manje ngoJesu Kristu inkosi osikhulekele egameni lakhe elingcwele. Amen.